What do you have to say? Ništa. Nije baš neka vrijeme za prvi dan, ali moglo bi biti gore. Let's go. Except that I didn't sleep much because I didn't get the temperature right in my sleeping bag, but morning looks a little better than yesterday. How are you? Isto koji ti, umoran ko pas. In the middle of the glacier you can find sauna. Si jezen, k smo morao vrat otpreti? Ne, zato jer je ono drugo otvoreno pa ćemo sam spavat, ne vremo ovdje. U sauni. Kisva pokaž. Pa gremo. Idemo sad tu malo ovako na stranu. I onda ovdje. Ovaj svart Heidi. Mislim, tu mu izašli dole s glečera i tu bi nam danas bio tamo. Evo, super. Tam dole. Jedna od najpoznatijih islandskih rijeka koja kasnije ima vodopad Gulfosta, jedan od najjačih vodopada u Europi ako se ne varam. A mi smo došli malo uzeti vode. Nakon 59 km by the way, a još imamo 6.